ata akwaba bema akwabai na mami na oho ti say nyadum na muso nyame ado ne de aso ani ma ye serious kakra ebu afuku ase ada no ede na esi ama abu afu ada na asembe na de bible ntofo na to aso efama ya ada na abu afu sabo asema me de baye say ada no okay you say medical card asema me de baye me na mo form yense bi e fe ba kwa bulai ba ko kwalasi na coach omo so mo be frama kan say me imagine nye ye de makwa salam na ye de mabati me imagine ti mamo so me so my ready say omo mfle ominimum secret me yi atoja eno ya another case ya ne de me ana me kama asem keke ma hu so omo frefre me eti omo ye be ma omo frese me ya salam ne de mato ne sisi omo ka o de jai wo mo asem ya onim ye bie lines na so omo fred ya mo afa me wo so why ya caterpillar akire no why nti boy enchire mu ya ne atiefo na da sama de baye no ada sama de baye nya se ege bi na me ne wo ho no so adwuma ti me yese me hunu me yese me ne betra ne nakopo maboa ne kaka nakopo ya adum le so o so adwuma ne wi a ne ma wale no ti me se o be mane yam first wine me ko no ho na ne yam ne kutam ne ye yam na ase na me mede am yusu e na me da ne mane se wanye na me yi me sem no ti me ba fie na be perfect na me de me sem to so eti akire no e na me sa mane touch me de touch ba ko sa mane wi no na o yusu ano se se touch no my dio se de when de be na wo de bae na me se san man na me sa man foforo na me je dada no eti me je dada no te me be 6:37 mo na me se me de se mo ye de to so me de se me to so no na new message ba phone so na me ye mama nipa be 8 na ge no wo no moti enipa se wo no moti se yi ni nua mo na se ne mpra form akomako 8 na da ya sha woni me de minim nipa makomako 8 phone da ho man fa man de phone da ho messages ni nyina bia e wo so ai chese ne platform no mu na da na oba wan fa ma waja ni ada na me de buy o mu yi message ni bi wo so eyi na ni pictures bi ntimi se na de mu hia ti mama ye de man fa ma ya mama yan hwe messages no na ya hu se ye mpena twe kwan so messages a enti na me se na dey eti me bu fui enime no na me fe ne se wo mla ono se asabe de sa de asa wo ade asa wo mpie na enti na sabe de ade asa wo se me na me so wake eto me ye wa ama na me fa ka na me to no se pass ho na me se enti wo ope me no se ade enti na me busa ne sa na me se me busa wa se bi ma no wa busa na me se so phone na de ma me so hu messages na e wo so no no wa yedi no he manim no se me fa phone man ti be phone man na me so maye ready say phone o yes o be delete messages na me chime film say we to delete na me shimfi ne se me no yire me e bubu me bia se me fa phone man no ne ba kono kwa me de ama ne kwa wonpe o pedada na ekuta am so she no so me ka se be ma na e tro me fa ma na enya so no ene de yi wo ye ya ma fa ma no enti me ka se me ko ni sister me so me ni sister wo de makoti ni sister me ka se me ko ni sister honum akobona mane se ne to do yete edu ho na se betimi ne na to aso a me na mehu se mitimi ne to aso se betwem so a me na menim eti aja cha no pa na me frɛ ne se me ba wonhia me ona so me se be ko ni sister ho de a wonko me ko onfa ho na me so me si so enti me du be se ase danche wo na me fie ni sister no no se o teke mo no ko beton no manti me ntwe no ti me gya wa na mo se ofika mo se no ma ekuta na wo beton no me ntimi ha na adwene na me twa no boy na me see so eko me ko na no afra me odi matem beble e wo fon so odi matem na me sa afra ni sister ni say ma hu se wo ba na mum wo ko ton no ma de mintimi ha na adwin timi de me ko fie nti wo ye free a o flash ma me fra me ye de ye di nkomo na o see watin na say wo fra me di matem na me adenti na udi matem sa dia do ye na say do ye ndo o hye mabufu o fra wo na odi watem sesen me ye kwasea me ejimi fo e de atem bebre e na odidi me na me fe ni sister no e bo ni sister na amane e na ni sister no se minya abotre e na me toa na ofie wo say na ade na didi matem no didi matem na me so man fa atem so me di na tem be say oye yale ni oye twafo ne ho mema belbebe wo be didi be matem e na me ka sa che ne de e pa cho ho se wa twada me hu so wa twada ne mo bi e na ka che me
Obi na catch me. Obi catch obi bay. Yes, be almost a pass or no. Tam ben no mo kan say o ye twafo we trapping. Oh, me ne trap for now no catch me. Enti eno mu nyina no. Wo fa no ne tena ye say oba wo ne no kase etu awade akwantu. Me minim say e ma ne de edu ba bia ahoya wo mafa enti me mampae de emua. Ana me say wo ne tena ye no wo trapping ma hu. Wo twa ma hu da. Na adenti na wo di na tem say twafo ne ade. Say wo di matem. Oni ni di matem. Ono no ka de be hye me so say me so me ka de be hye no. Wo ka de be hye me a say me so me ka de be hye me ntwantro. Min twanto ti me ba ye kwana kan be se mo sa ma me so ye ne ka magire ayi bodua koso mani able min twanto de nim bia e na me meka enti message ne ba ko na egu ayi so ye screen so pa cho nim tin TV ne do so a hwo nim de no ebi nie we ba ko no na o frefre numbers no me free we number 1 pa mo free number we no so be kan kra number ne da so be kan kra won kan se na ne bibi no a won kan o free no o se me free nipa makoma wo se an da bi hwe de o da so na me bi sa ho ase me free no se ne ge no ne te ho o so no so wo hen oh me free ebi se wo bo ase ebi so wo se passe mem na ebi so wo won kawe kawe ne se passe mem ne obo ase bra Facebook Sompa TV Ghana ne beboa me ne nyina yenhwe se messages we se ne betimi eso ne na etwempna ba cho be kan ma me why Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV abusia ba cho mama message we say na so ma me again na me say ba ko no way ofa ba ko ne nto so ma me atanya abotrans asa broken heart na da so enim kwa enim na mebu na afu ma bonfu why susuma bonfu pa cho de ko sesi an mo fa nto so ma me why good morning ne fine morning bi na ba sesi an mo fa no ne nto so ma me be sesi de me hu say baby I'm home now hello no say baby I'm home now no say hello say I will answer you are not at sent me who de wa say biem ata mami o frafra nipa nwotwe ni nyina me kasa be frɛ nwotwe na me twanto nipa makoma fo and na date we say no so ye August 1st and I say August 1st 2024 yeah I say fine morning how are you doing no say I'm good and you no say good no say cause I don't have money you don't call me again and no say where do Augustine and no say Augustine na say bia na Augustine be so say you don't call me again bia on na giant so e be Augustine me frɛ no me wono number no say me delete say wa ha o me frɛ no catch him direct say ni nipa no wone ne nete no ni suba school time wo se wono no call SS no odi hu no eno nti wone ne nete enti me catch ni sister ne say me friend sister of say Augustine no say ene ye ne korɛ because Augustine di ka frɛ no odi ka frɛ seller na si wono ne phone so ama okunu ne ye akasakasa ye dey e wo ho eti eye ne korɛ eti me de no mama koma akofo e ma ni sister ne frɛ ebi kwa so ni sister ne frɛ no o mo boy ne sa frɛ seller no kan say u sister frɛ ma temo wani o ama seller no so frɛ ni sister no busa ne say adentina woche boy we woni okay ama me so mi kopie so pepepe na ni sister ne kopie so say wo sha wo se woni ma de hen na akwa nana me je 5000 me wia me phone so mienu yam ana phone ekuta no Samsung ne ekuta ni sia ni mienu na me je Samsung phones mienu na ekita ni sia ai te ba ko eno ne ye yam ena me ma ne Samsung touch eno ne ekuta ni sia yi me je no so akasa 5000 no ho enti wona net na di sen about 6 months man timi 6 ka bro no ho 1000 de bia me ma ne 30 series no ska me sa sese no ho no na too much esuni nya atuma fa ne say oba ne de wona ne tene che wanye ne sa obeye me masem se so na me say me ma gene ne me sa na say me ma bebebi ne na akwam enti chop money ni nyina woje me me gene 5000 5000 na ye den sika na o ya le koda hospital plan sa ni nyam nam ko bo ne ho ka ba ko 5 million ba ko 3.5 ana ba ko so 1.5 meba hello medafo hello Sarah
Ne patrona Sarah ni Sarah sister. Sarah sister ma hi. Ya na. Na Sarah sister patro did say. Patro ya friend me Kwatima. Star Kwatima me did do ohene re ya bo asia ma me no kasa free Sompa TV ne Sompa FM. Sarah abrantie bi kofia de aba kofiata waba ase no mo de asem bi abeda ya nim se wunua no ne te wa bra okora wani sem bie na wunua ne de na simu a em se mema be de wo ka no se be se mema nwotwe na for de ma Sarah na se ya wo de beje foforo no okoye se message se ba so che se be se enipa nwotwe na Sarah ene wo mo sa atie asem ya ba bedru wani mu adaroma. Me patro me de wane emreti wani ni aketwa me na me de ne ba ha ne wana me de na tu aduma ma wo tia na aduma na me yale sakra ko jami ni an ho me yale ya na ko jami na na ya ko di hu ata no me ba ya no wato wani wani ablanti bi o ne wo ho na be nduru gusu ni po no de ne ba tia me wa na ata ne se ai wa ko fu amatela na ma se di gufu ne to de ne na ko be enum le guso enti wati mi nya ne o ye jamafo wo ye jamafo no ana mi nya so to ye jamafo dia no ne jai ama kan ya kan bia ka cho ba te mi nya no o ne ntena ta so ne na ntena wan tia ke no bo no ka wo ne mi nya na ntena ya ka de mi nya ta ta ne so ye jamafo enti enti won de on ne ntena di atan ne ba so ta se ne o be kuna to a che o be ye ne ke mi nya ka di ata ye ko do so ne ba kana ane ne ntena di ana matan we kinti wa yale kura o akoma le kura men o ko kura min nte wa ko baby a o ko wan ko duru ma mo dina ko to sister ti an ho kula nyan to na o wa ma me no hono ti sana community e pa cho ko fa unua ne free fa ne ba na be bo so mentam na ode ne ba ye na ansa ncha na asem o yasie ne pa cho men fa ne ko che baby a wani ata se mu ba ye ya na mata se mu esu ana ya sister Madam. Amen ka so na kwhye baby a so kofa unua no free baby ne ba na mpese me hu baby anamo anya se me kofa na menene na na wa kulase menene na na wa ho na menene kuru nso wa kumase nti me ko ma na mo no ana mde ne ba kuru na mde ne betu adwuma enti me ne betu adwuma ma wo sie na adwuma ya le bi bo me na me ko ma na mo ho ja no ho me ko ma na mo ja no ho na em so odi ko hu ata no enti wo de betira wo de ne betira wo sesen wa se ne mpena wa ne ewo ho no ana mte na twe na mo ko ye emfa nsa butu ye kora mai se butu ye mponi e dia ne emfa nsa butu ye wa so ne ne ewo ho na mte ma so ne ne ewo ho dia wa se ne mpena na wa ne na ntena o de na tia me wo to ne ne ewo e wo ti yo enti a me ka kre ni wa so wa ma na so ade fo ne ma na obi wa za ma na wa hu ma se gibebre ye mpena fo nu enti ye jamafo ema wa se me ketwa ema me ma kan bi de ya ena atani so ye jamafo ye ya wo cha ena mi nyan se atani so ye ya le so ye jamafo wo cha dia won ti ne internet bi wo ena ya kan de atani so ne na na won ti asie na ma be bre bunu kasia ena mi nyan so be bunu kasia wo se ena mi nyan so ye jamafo ye so de boys ni di number fra ma me free boy ba ko no o ti boy ni se ne mpana no me free boy na kan na kula de ba atani de o to boy ne kan na kula tire boy ni de o se wa net ni bi bia ne sera so atani de o se boy ni se ni bi ni sera ndi sana asem na tie ni nya na nti wa fi akwa ma mi hunu yu o ganya ko ma mo so sire so o be du wa yale asam ne ba ye mi na ni wa ju nti na mi nya na yale wa o bi ya betimi aka trata ewo fidie so sabre ya woti ase no mu ne ba to se wo bibi abetimi ase de atrata o wa hasenum ye nyina ye wa ha ye ti o so wo bibi apese o ka kire no ana wo bibi apese o ka kire ne ye ka kire no a ne de na ka che mi ka sense se ti anu o tin mi nya no hu me ma do so se ya no so be yi na ni wa ja na ka dai o to nti on dai ka dai ko ndana no o de won to no fi wana de ti kula de dia problem tan be dire ade ti ana wa ya friend tete ade ti ate enti ya wa hu so ye jamafo a me to ndana no won to no so to ndai ndi ni ma tama na ka kula o ba be ti ni oba pa ma na se why ne ba cho ma te abusia Sarah sister ena ye kokotie no pa choma me nhwe Sarah why
na yenhwe bi kra na obi nso so atimi abo asaro ofi woni awayi wani ato nchen awoni ye I don't be so better than him kra na me cha no kra on hwe ba cho amo fa atanto Sarah nchen ma me hwe ade wadi fie sen okwa won hwe den 18 years 18 years I feel no 19 and I was what they say 32 years oh 32 oh no na osua adwuma na na otifie no osua adwuma eti wo hia no wo hefa pote na me obi so na ma me di hu no madam for gave won so wo sepase nemu no kire madam for ge na ka tell me say no hu me ma do so ntimi nyimani na me so me fa ne say eye ma ade a omotaye ko so omu nua koso a na ye mo yantima ma ye de man pam amua me ka se me pabu a na ye to man pam a se na ye ne kure na ye ne kure etigye ne kwa ti kwa sisi akọ no obesere me acha mofa Sarah ntum mame Sarah Hello Sarah Sarah good afternoon Hello what's your name ayi atami anu na menya adwuma Sarah mpacho what's your name pacho na na ne nka se akire wunya na afa ne to mame o kwa akofa obi ye se wosua adwuma ena nam wadanfo bi so na onsa aka no ena obi sa afa ho se we adwamanfo ge na me so amedi hu no ono na kan se no hu me ma doso enti me be ya me nyimani na mo pe foforo ma me ope nipa makoma koforo ma me ni nyama anye me se me pe but won pe o pe Sarah ai me se me pe na dwama mu nyina no sen de o pe no ena se wayi na didi a kire wo ena se nsem akwa akobobo aba enti se wo je ne sen me je ne 5000 e wo na yale o se wo de ne ko hospital me je ne ko hospital na wo di ni sen me pacho no de me unti men kai no so ai no so sen Ebua be ko 2 rounds open be pacho da bi ebua be se jina ho ada wo mema yo no untimi nko 2 rounds 32 untimi nko 2 rounds onu oba tena be se be brobo so mi o sesen untimi nko 2 rounds open sawa so ne tokura na ahurihura jina ayi atade mo hwe atade a hye no aya sabota ibi nso ne to nyina na o cha so for mami plemani Sarah akala na sheni nyame na mtop me ba cha Sarah sister nya Sarah ni o oh wada na masa fra Sarah sister mpacho ka fra ai ye hia Sarah sister bi number na de ma nya Sarah number eye Sarah nufu ne sisi wo pinipinimu ena ne tonso so ne sisi mutisa abelei pu agina ho amesa baby awo bi amechia wai unua na da TV ni so no what am I say na nantu di ament me hu me gidi sese de ne to city no o wa nantu on oni anantu nti ato na ne no fo ne se de ese yi na etwen wo de wo nti jai nipa na yesi bomochichi efiri nso ase be ka che o se de nchema wu a yenye na chi na obi akwhia na wo na wo ka o se wo de ne ma wo na chire o se de hu me ma doso nti ni ja no ampe foforo ma e na ase je se na ni na bere na se wo hwe sala man blues nti bia na ni bere e na akọwie sei o pe 5000 na di sika nka ho fonso ne mienu e na ya resa o ye enyo ma me ba no nti wo je wa de ya temama ta mo ntrazesi ama me na me fa ni nwura me ba me hwe me pesa me boss Sarah homa ni mo sesi yansa na ya wie na yakọ ya friends a prison officer no so hwe ne be eso ye wi asem no me pesa be bisa wasem oba na so pesa nka so snap ne bodu ani mu wa ware me pa to da bi wa ware pen me wale pen oni ba me pa to da bi obi si oni mu wa ware o wo ma me pa do kan bi aboa wale so me wale pen o wale pen me pa to da bi obi si oni mu wa boa kwapa na me wale pen wa wale na do kan bi asema wale pen bi a oboa plan no a wona plan no obi wo ye egebi me ne wo ye kono kwa sa akwa na nya me ba etu on fa akwa ne mame on fa akwa ne mame no ti he fa no ebu akwa ke na ase ho they say me no be omote na me omoto bi me tu moto ne de ne ekwane na mo sa ko hwe bi wote me ni me bi a
omoto so mfa kwa mama mi sister kwa ekohia na asole dem ebusa na wate da bi onye na me de me mayi na adent na wa ma manko ye DNA kamoko ye DNA asa akra na nya oba nka abehu na de obi ka se nya oba na so waje akire de abra na oba na ntimu achew eje se woni ba bia na kira kwan wo ni be o isi na se oni aba ma bi small boy bi na ba won se oni be bi wote obekwa akokire me wona o wie no saka cheme so akokire me a mamen money din so ne be che me fie honum na me de se ni nua na kola wate de to awie so for asem no so oje 5000 na enti 6 months na netinata de enti me bisa no so no oba ate na bia ma no akohoma bosika yenye o 5000 no so aso oje no so yade no se when ni dia e bia so wan fa tonga na mama ntu mantimi amfa me pen drive no and download di enema no wad ni so nti no ene say also say my for about 6 months so obu mi kwase akoso me ono so oni boy ono kwa ne tie oni boy bia na enti na ne wo boy moko agreement o paper so me pa cho de bi me na nko so for brem once o so oni boy to ka jam so boy verbal agreement nso ho nti wo so oni boy wo boys abrotia me do fo wa homa no so me ma wa kwa ba me pa cho me jo so oba papa be na me ne ka sei me pa cho me do oba pa de pa me ka sa ebu akwa sinema so okay ye din komo ata ba se na yes wo boy raya homa ni madai ni na se a me ne tai me ni ata se na ko 4 months tam fu bisu me chia no madam fu bisu na me chia no na enioma otoma ni nyinara sho nyina la osua na pusuafo o maame ni nuamo eba me nche ofie madam next wani enso ka kire begu mani maase o maame laptop bi ebe je na die ekwan atane na busuafo de me fa to papa abonte so eda me to mo kan ya na me dane na nuama man sa no osi oba pa dia ta onya bida sa no tie also de ne de same da fo pepa cho me de adepa o se na o tie bo kwan asine maso okay ebu akwa side ho na pepa cho atafie nyina menimo nim nipa kwa wo cheme sa wase woni me asuti oni me asuti minim no ekwan ane Sara mo wo sister Sara mo me fa so o de me fa so no sa na usubai tie na da obi so on uja na ye sense na bibi angoka papa enye grede me ne me ku na me ne me boyfriend na so uja me a ebe depend ade bia me de na bia be ka ebe jinjane se wo meje ne niam bi me pa so me shi no me ne ti no bi ti a me na so ka kire me say bra na me ne nam no ade obaya ama me bia ye ntam ti a obeje na ade ata ha adwene atanim so ma say na wo ye pressure anyway ni agro enye say enan so ye ma me ma ya ne de nyame ni kukure ni enti we no try obeje na ade on obeje ni suba ya no e no wa say ni ma mo ani a kira ama wo o mbebo odi asesi e ni suba ya no ni suba ya Mate wo de my na si abrot oba na si wo udi bi edi my na se ni suba ya no me da so ba na wo wa fa na chi de ya na mpesa me bisa no we because I wan fa na chi e ba ne sen no se hwe ade ba ko e be ma be ma ni abere to sense obeje ne niema ene so no wotie bi o show kama no ase hu se o sa ma be ma foforo adim abrot oba bi aso ni o pe pressure anani we ni ngro ada we we message oba ye ni oba ye tempo yetimi enye mpacho ye kwa computer so unuanom dodo na akasa wo asem bi a opesa okatwa to a ye nyina ye tio amen do ayi me de me kasa no beta na ye tro cause me gidi se me wabu mi kwase a cause se ase me hia na me kai so wo boy dia na ka me kodi na chi a na me hu se me mistake wo so ni bi o boy ya kede bia se ska na be se wo no ka me mfa ma wo sa anti se so be ne den me edu ha na me hu se Ghana ban wanchi baifo Ghana ban ti baifo edu ha na me hu afa na mo ya samla na baba enyamai aha
se Ghana ban ti before no wonte konfo bi dia ene me ni pressure me ko so se me kwa akoboa na me dade kwa akoboa na nya aban amane aha me fanche no me me kusakuse e shemitimi na me de meye ata se me no kana me tua sika ne bi ma wa na me pache ma me wo de sika no kwa menyi bim menye ada na onye menyi bim enti ene ne kasa no de sika no so be eno so wonje menyi bim because kwasabuo me keka kwasabuo na nipa no ubu me no na wo ata na abenya se oba no wonim se wo yedwona ka kwaye no ho ade na ekiro hu se wo de be ma abeda wo mpaso e de make an what masie wa hu sa na wo pesen ka wa no akoma mu no do no wo pese o ware de kwotena wo fie eti nyame na ayi adom se bia wo hu ni suban kra na wo te ne ho de afra na se wo te ho de afri ne nchen de make an what masie aha enti susuma na ha won say ye mesra wadaroma na me amesen ka me pesika ni bia ma na nka ye twete me ya bedwafo aka ho ni apa o chew mempe ompe mempe o do wonfa se ene ya kan sem de bi kire yen ye mpese ye be for so hwe ewiaso nwu ya wonim de obenya nyame na amba bia wayi ne tontoma ma sesi a wo hu na nka wo hwe ne be se 2 years ya ma sa hwe nka be tontoma mu asi abontin hwe na wo hwe no 6 months imponi na ekedrube 2 years go na eti nyame na ya adom a wayi ne ho ntoma ma wo hu sese na ne su ene ne ban tie bia na me wo frɛ me be kura na bia na me wo akura bi ase wo de pressure be simi so akom di mi o na me ho mete na me nam na me pem me fa nche no me me fa nche na me ho mete na me ni di kwa na ma send this camera se fa to de ni di se unu obi na te wo de ma me da mase no me kusa eshimitirim Ghana nche before one ti do sini de abanchen de mini haw kra why mini haw me kusa eshimitirim abrotia okay una se woni gay ya na me so ma wunya gay no ka se obe bibi woni me ka me kobo ho asa na me kusa eshimitirim atachwe mani mo enko akakra na masore adwaso me no bedi nkoma ansan na wako why eba chomati chemo reception ho me basisi a why eba chomati ebo tra me sorry abasisi a why eba chomati ene me damase na kopo su samdo fe bia na kopo nshira no wane mo maba nyame so nshira why na anim nyame say na e ka bibia o nyame no do bia anim ne okwa sorry be so okwa sorry o se megai me megai ko se die 2024 de memo bia emu me kwase ya ne bim Numo bia mu kwase ani biem. Numo bia mu kwase ani biem. Ata be ma ye adwuma ye. Sister. Ye adwuma ye. Be pa chan again no ba kwa na so mu kwa no o twetwe no se be na o ebi o be buso me ene be na o tweme nu kwa na me ni de bia tena me mediska. Me ti me kusa kusa mitrim o. Me kusa kusa mitrim me say me kusa kusa mitrim. Me na me ni de meye. Twemani mu hom twemani mu enkwa wai enko meba sesia me yedi nkomo wate da sese obaye me dase abusia ya the first case na kogu ya boy ya homodin bia akoma beto form everything will be fine Sompa TV so nie afa na ehyew na ebo benti empese ye benwunu mu pi ye bejo enso ne huru ebedjo pa cho monye microphone ye